Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih eho, kasih noli efeknya. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra. Wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah, agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para zatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua MWC NU Kecamatan 2 Pitue dan juga Pituriase. Ya, alhamdulillah malam ini angka kita pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara, yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema naka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya komakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu taupan ritata andri korota. Jadi apa hanganna taupan ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dena magampang ya tema yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Jadi pertama, maka daya rome raja epabu degaga nabi ma'alami dua peristiwa sekaligus. Rilainnya nabi tak selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu nabi ipalalampen Nabi Musa cuma diisrakan. Angka nabi cuma dimi'rajkan, itu Nabi Isa. Layak kabami menrek loko langi. Deni palalampan nih. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakal loko langit kedua. Itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalampan nih ke negeri Madian. Sinampak minola lalangnya di nagan nasiwani, tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi serakan tapi dia Mi'raj. Angka to Nabi Mi'raj tapi tidak Isra. Tapi Nabi tak dua-duana. Dari Masjidil Haram kemudian ke Madinah, napa matarru lau Bukit Tursina, napa ibawa lau Baital Lahmi, napa ibatamu ke Masjidil Aqsa, napa menre aku lagi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dena lempu. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Polok ke Masjidil Haram napa ibawa lau Madinah. Oko mani Madinah din suruh masempajak dun raka ngoko malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana he Jibril. Onro ngaga ya onroi masempajang mak kedai malaikat Jibril. Ini adalah Madinah. Okokomatu malaikat dapur Muhammad. Setelah itu makai Jibril to lanjut kangi perjalanannya.
itu menggunakan kendaraan borak. Kin ribawa, laibawa loko Gunung Sinai. Bukit Tursina, isuro Nabi ta masempajang. Selesai masempajang Nabi ta napa makutana, onro ngage Jibril. Maka dia malaikat Jibril, okoni Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara pong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro, pataru si Nabi ta, naliwang ni Masjidil Aqsa. Dia nalipang maliwasisang ni ke-11 salatan Masjidil Aqsa angka onrong ukuriasa Baitul Lahmi Bethlehem. Okoni risuro Nabi ta masampajang, selesai masampajang don rakang mak beresala pura beresala Nabi ta makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril, di sini lah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jaji. Pura yaro ipataman ko Masjidil Aqsa, iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa, Nabi ta isuro masampajang, tapi sininna makmunna alena naman cajimang. Makmumnya itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. Ia naruh isyarat maka dan Nabi ta itu adalah pemimpin para Nabi dan juga sekaligus imannya para Nabi dan Rasul. Jadi 20 pa Nabi macu mencaji imam, 20 talu tomate. Pak tahu mati mana Nabi Adam mati, Nabi Musa mati, maka terus dikongkai mana tahu mati makmunah. Itu Nabi taruh mancajima, iya tahu napa sapai, maka da iya tu sampajangi angka memen ni riolode napa namme raja Nabi ta. Nah sabaka masampajame menguku Madinah, masampajatu ku Masjidil Aqsa, mancajima, masampajatu ku Baitul Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka de koya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang kelalana mihrabna. Nilaudo loripun naga. Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ya perintah memang disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu. Tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang ke sampaja boleh menimam meraja. Nabi tadi nama sampaja memang ni Nabi ta waktu ni palalang. Lepang uku Madinah mas sampaja, lepang uku Baitul Lahmi mas sampaja. Ya makira. Jadi ia ro sampajangnya angka memang ni. Tanya apa kasih baru. Napai mengutus Nabi pong Allah Ta'ala Nabi Adam yang kami mana sampajanna. Cuma iya ro sampajanna Nabi-Nabi mak diolo mak dupa-dupa patarona atau pandrita. Angka makada angka masikiri mi bawang, angka tau makada monro mi mapangolo tina lori pong Allah Ta'ala, angka tau makada suju mi lori ponge, angka tau makada sikiri ni mega rupana. Iya tau na ro ampai makada iya tu mana Nabi Isa masampaja lori ponna. Tattomi mangolo napa mak bere puji-pujian ia to naro pasabaran na Nasarani itu Kristenge makelo niko manata litap makelo de na suju. Jadi ia naro rupa-rupan naro sampajana Nabi mak dioloi bahkan angka pura uruntu hilalan nasi de kita pura to na rampe andre gurutta ki Haji Abdul Muin Yusuf kali si dendreng maka dah sinin na itu sampajangnya sitongan na natarimay na bita rupa-rupan na mimato sampajan na nabi nilaw. Jadi itu di sampajat tangkamanan ni pasipulo sampajan na nabi. Yan na tunah kada sampajan subuh sampajan na Nabi Adam, sampajan loroy sampajan na Nabi Ibrahim, sampajan asara sampajan na Nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa, sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Jadi yang kami nih. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok iya ro malaika eta sidi tingkat langi padahal bate nama sompah. Ia langi pamulangi tatto mi masompa si pamula ipancai ro malaika itu litatto mi sita to tatto nama kasih lo riponge. Ina de nang kana rokok kama pilino na papaja. Ia tosuk ko langi kedua itu li rokok tosi. Iya na tu ampai pitu gerakan salat nasabak pitu to langi nola nabita non rilepa.
Jadi makanya nang kasampaja cukup iban na cenga tanya sampajang itu ape jepum ni. Pangkat tu tahu makanya sampaja ku cica mi cukup cica cenga na jadi tahu pusan na itu. Udah memang ni. Ya pak telu paring ngerang baca gerakan. Gerakanna polukui asumpana malaikat baca angka dialog angka tahu memang permohonannya langsung Rasulullah. Ia ko paring ngerangi kang asik dian na atay si bapun na. Ia ko malampe ibaca ta ko tomas sampajang may gatuak palan na. Tapi ia ko makanja iparing ngerata ko tomas sampajang baru batu ahlak. Ia ko makanja igarakata wat ditu ngadisi watak kalewi. Jadi itu gunana yanang ka pasampaja pacecera pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang mi suruh pakanjaki paringaran na itu. Tanya baca na masalah paringaran na. Apa iya nama kanja mau paringaran na ko masampajang husuk naruba ahlak na mancaji madeci. Yanang ka pasampajang de gagalau gimpe materru atau masampajang mato damu makalicua mi itu. De na lisari peringarang. Na de apo napita ya peringarang. De napita. Nama dupa-dupa tahu angka tahu macam mak baca tapi dia macam meringarang. Angka tahu macam meringarang tapi makundu-kundu baca. Iya angka. Tapi angka mana tu kekurangan na? Oki baca ya salah masalah tu. Peringarangnya salah masalah tu. Gerakannya salah masalah tu. Apa maka nabi ta angka tu panga kami na makalasi. Maka dia sabak kira na. Maka dia nabi tenang kataw minnaw di dalam sampajang na tu panga kami na makalasi. Jadi pelolak kami na maja. Ito minnaw di dalam sampajang. Maka dia sabak angka kami ito minnaw ko sampajang ya Rasul. Maka nabi tangka. Yan ang kataw roko sujud dia na lampu laka. Nanya na tu panga kami na makalasi. Iya na tu nak kada riwayat ko riwayat itu maka dia ko nabi terroko ya ko roko nabi taye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko lakka na dia na tak bolo parti malam po apa kapa mak jeko ya na tu panga itu kere jadi perlu kematika na angkatau kita tahu dia na roko maka licuai maliwang ulun na layawa na pamataru di mana loko luruna de na roko itu makalichua mi apa ia sanger roko si lempu iponcing elaka ia na liwa layawa tanya roko asannya itu makalichua mani kamu kira iya de na pada makun raye maka demi mati ko hadesa mariawa icet de ulun na nautuna iya tapi lari laulalang ilimanna dia na lo saliwang. Namo tu kata direk na makun rayet tamatui liman na dia na rangkal lo saliwang. Aro anewe tomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepa. Ko suju inabita makoto. Wat ditono la bembe palawangan na bembe betongan na tak buka dia na lari lalang. Makun rayet tu si balikan na tamamanang. Suju imak roko imakun rayet tu tamatoi. Suju imakun rayet tu de to nasu lari tamatoi. Makiro. Yo porone be masumanang kata berei taraka isikuna. Roko imatu makoto masuto cek de isikuna cuma aja menyipah kohai. Pak telepon itu ingat nataya ko limata. Susah menitu yakibua jadi makiro. Angka hikmana. Ia makun raya ko naka ilimana ko kata berei nasi lempu mo salengka nasi bawa capak jarinna dek tu nataraka iya lengan bajunya. Apakah pamali wangilayase napita ya pergalangan mak batal isampajangin na sabata buka auratna. Naya to na tumarepa wampar makun raya rumah salisa pa iya to alonge tanya to rupa sana. Aurat iya to alonge. Yawana sadangi. Iya nang katau masampajan napita ya to alon na makali panglutay mantasapi batal isampajan na. Ananya salisa pa makokoy mega maloga. Jadi tak getel monri. Tanu ibu kamagala mo kima balanca ko sopi. Dena marigaga tabuka gare dua kata itu bisa dipakai mukana Syafi'i atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini.
Jadi katu salisa apa dobolo angka metoken na sambungan iya na rolok tutu isadange yolo. Jadi dia na pita iya. Iya makero tali aja na iya pulai Surabaya makai soli yang kai sabo-sabo menre ulu tapadan tene mako kedo-kedo. Batal tu itu sampai jata pak ulu na makun reye aurat. Iya na pita ulu batal iyo poko iya moro bulu-bulu na dena mereka kalian ulu liang bulu-bulu. Iya ku iya roh halusu bulu-bulu sana. Yan tup ko pitay bulu de to na batal bulu cepi bulu inga bulu mata de na batal tuh iya jadi kok benerin ya mi ko ulu itu batal nasaba aurat iro tani cek de ro salisa pa bu ta perhatikan ni cek de ro mas sampaja tanya itarima na sampajangnya mapai mak bilang ngesah yo pero itarima na magare-gare mo pa napi asana ya ko de na sakang otomatis menasa de diterima. Maka dawapi ko ni pe ustaz tanan na tutuli sala di na marigaga ko din ni risang tapi ako tisan ni marigaga ni yung katoto kanja na tau bodoh iya pak ini risang mana tu masalah man rasa ki itu jadi perlu ki matika iya kemudian maka daka iya rona sampai jange katalu to paringerang Nayiriya sange paringarapa po Allah Ta'ala mato maka tanito unci nati makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika iya ko tomelo mas sampajang ilaw mimatik ko po Allah Ta'ala tilawi supaya napatattai atitari lala paringarangin lauri alena napa ni komeki masampajang aja tewa ibalisi pak kato tu makada de meka mewe de tulle kale na de kacau jago masampajang ibalisi payak kamin re konro kami namatan re dai suruh meni tu suju ko nabi ada na cia suju yang pai ganti asan nama kada iblis asasil sitongan na itu asan tu sebelumnya pemimpin para malaikat na de kaga tanah sijak kamu kolino de na kanon suju ikomeki mewe de tulle kale Makanya ko tomelo masampaja tomilo alinru ngalori po Allah Ta'ala. Pada kong kasumasakang aja nak kada deme ka mewe wadi satakala tapi mandara-darai. Yo buko tapodangi punana makada katanijo sumu meka lalo de. Ya makiro makko matiti balisi tilaw yo ko po Allah Ta'ala supaya de naganggu ki. Yan natin dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabaci kolong surat binas. Tu perlu matenang tapi ko imam makanja meto bacaan apa ada mata na bantu ki yo pumiko imam pada berung-perung mi mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepok na ima desa kana sa dega itu yo buko bansana na masigi ta macake to ni ase na magatoni tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tau na paning kaci di baraka de na lolongan maka na bitta na nigi tau mas sampajang na turungi pusa baraka itu de na runtuh biar itu hadesa mega de na lolongan iya. Tapi ang kataw panrita makada iro pusa enamode na tomapalat turuto iro ko kami tipuli baraka. Biasa tu tomatanga masampajan na marica bujujilal padahal macake mo hawai. Magay baraka makin nabita na lega iya tu. Iya tu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan. Iya ko to pura masampajang aja tinum. Yang kedua ko to pura masikiri aja tinum. Iya mikopura ki masalawa inungi. Itu yang perlu diperhatikan. Biasa ko matarawe tawe na pura mak beda salah na nalas ya. Napalin na si aja. Makadai alena panguluta Imam Nawawi ad-Dimashqi iya ko pu matanga ko masampajang tatunu tu jinge okilala daram. Biarkan dia hangus. Jadi ya kau mapalai ya tu papena di muilalang aja minum, biarkan dia hangus di dalam supaya masuk melalui keringat. Iya. Puraki masikiri makoto marako tu 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh. Aja minum apa? Ya tu kau minum ko normal ipemang. Iya. Jadi paja pi marako 3 roh tenapi napaki minum.
Kecuali pura ki masalawa langsung tinung karena itu berkah. Ya ro alasanna Imam Nawawi. Oh puidi biasa pura assalamualaikum assalamualaikum nah ala siwae. Ya na pura ruara kata pemak bagi botolo. Panitia itu ya. Sering saya dapat ketika keluar ceramah, oh makur. Karena dia paham gitu. Apa itu kota masih kiri itu mau pala lelewe. Karena itu jingi okilala dari monroh. Itu yang terbakar. Magi kong katau iruya, paja pinaturungi pusa, napa ipinung. Itu kuncinya. Jadi, tapi maka ada mawatanya itu tas marakko 3 ro ya maka ini dibawa. Itu yang penting pura diupodang. Gitu. Kemudian, sampajangnya. Iya na tu nabi tawatun na menre kan burak kendaraan na Jibril dampingi wi menre nabi ta ko langit pertama birasallam iro langi pamulangi na buka pongala taala na sabak malaika mak birasallam na niga pengonron na nabi Adam. Jadi ya tu langi pamulangi kegaya sa langit pamulang maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang. Jadi ya naro langit. Tanya itu nah tumpuki pak kita. Apa iya kau toma pasawa? Nah ya si nalungi yula. Itu menderia roko mapasawa. Kalau cukup-cukup kita tu nih ya aja ita kau tu ya. Wana pemiata lah pak kita cenga kila ya si nadai pajero gak. Makudara menemu. Nama kadai langit yang pertama dihiasi oleh bintang. Jadi langi pamulangi ya ro bintang hiasi. Nah yoko kita ahli astronom maka ada bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun, 400.000 tahun perjalanan cahaya. Jadi ya kongka kendaraan paja cahaya lasina apa dah tu sak butau napa wat di dapi ro bintangnya kami nama cawe. Na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang. Ya na tu nak kada tahu pandrita termasuk urut kali sidendre batu ni tanai ke gaje ya selangi na sesang lagi ya se imon ro selesai dia maka dia ro malaika okilangi imon ro enas malolisu malaika Yan tu ampai malaikat so kami si menresi aso sining menresi malaporo jadi itu pak dongata sampajata ilaporo itu so kami si minaso sinitu yan mau malaikat itu deto na sosor malolisu gitu so kami si makanya ko to milaw doang aja na kalete sampaja subuh milaw sepeda masampaja loro milaw motor na di panalaporo malaikat na mau malaikat malah soluto na sahi lengi gitu nak wakilas sih. Nanti pajito malaporo na barubah sih. Ika makiro. Jadi tapat ni kong kagagayin law aja nanti kalete-lete. Si rupa na.